Karbi Anglong Police Administration pen phirangki hawkar tumaphan sanghan kiron. Difu Civil Hospital pen Difu Medical College and Hospital along Kachiterek. Akimia hemalong akibana hormu pen kapamat. Serdihun ki phirke thaka samia tum kaningri lockdown ki sungahut Difu birla dung ki dokali tang saron sing taro therang akor samia tum kirap asang chiki bisita long lelang. Kardom Karbi prime time birta thanbang nilitunali timungpi non birta ang tonpen arjuik tha COVID-19 arona birta aniwang kahumri Karbi ang longa pherang ke lapen haw karaphan jangmi thom ke pani sang han dali lapen him ronsi kirap pajir COVID-19 arona long aniwang birta kahumri pherang ke lapen birta apirthe long gachirap abang pu haw karatuma phan Karbi Anglong District Police Administration pen Difu Police Station along jangmi thom ke pani sang han dalila pen him hai hu ronsi kirap pajir lockdown ahut coronavirus arona long kai ke birta ke apla pen birta kang chapalong kachirap haw karatum Karbi Anglong District Police Administration pen kirap ka pajir alam Difu thana AOC sirajing ti pen si than pachini sanghan kirona long SP deposit theory la pen phirang ke atum chetong halap West Karbi Anglong Deputy Commissioner penta West Karbi Anglong along birta ke ap apherang ke aphan sanghan kirap pajir pon আজি আমি এসপি তরফ দেখো এসপি তরফৰ পৰা আমি কেইটামান হকাৰ্ছ আৰু ৱকিং জাৰ্নেলিষ্ট যিকেইটা বহুত কষ্ট কৰিছে এই লকডাউন সময়ত তো ইহঁতক আমি সহায় হিচাপে কিবা এটা দিছোঁ আৰু সেইটো আমি মানে ছাৰে ইনিচিয়েটিভ কৰিছে আৰু সেই ছাৰে ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে আমি এই কামটো কৰিব পৰা হৈছে আজি SP sir, Deputy Dury, for providing relief materials to media persons who have working in these situations of the COVID-19. So I, on behalf of District Press Club, would like to thank once again and for providing relief materials for media persons who are very much in need. Thank you. Hembando delo hemkimi dampo laso Karbi alun aklayalong pacheton si Difu Civil Hospital achoka maratum hormupen pen Difu Medical College and Hospital along cheterek bomlo birta kilong atengke Difu Civil Hospital along kido anakiban a hormu Difu Medical College and Hospital along paludam si hemban a hormupen hemkimi along paludam non penta Difu Medical College and Hospital along akimi lapen akipan alam pen kacheton te lapen kachi e pangcheng bomlo Sertalin asengkan katalon tang Difu Civil Hospital amen Difu Medical College and Hospital along kilut arni pen ke Karbi Anglong along ke cheng si Difu Civil Hospital amen asin sap kijutlo Make pen ki thek long le ke chichar chia ki so api novel coronavirus aphan ka pabob ji aphan ki bi lockdown mate kangkir kang hap ki cheng si ni inkore si la pen adun thu ni krisel cap an ani ajak pading pon thu non ni thoma philote ni pli cap an kilelo la so lockdown isek Difu birla dungalong ki do kalitang saron sing taro therang akora long ser dihun angthun ari saini ki ot mate therang ge thaka samia tum piniani anta sang chike bisita kirap long lelang pusikat news aphan pachini COVID-19 pen kachedan arona long abang putinta ani om cholong nangji sarkar pen la so lama phan RDPC India muluk kuti pharoi sira thom kep arada phan 1.70 lakh crore tangka panong polo Prime Minister Garib Kalyan Yojana pen kuti arada phan pharo phopho ration card ke dora da phan sang ration card ka biara da phan sekasuri sisi Ujala Yojana tangka sai chuti ki la pen chongda chutelo arada ampada therang ke thapang phiatuma phanta awan padolo therang ke thaka samia tum la ke ser dihun angthun ki phir ki thak ki odatum sarkar pen hamphanga song chokamar sang pimara song pada jongjung pen ta rong sopi rong so long lockdown hot sang han ka duria da phan kirap chijenglo lockdown hot bang suri ki sung ki phwa son si Difu pen che koinot birla dung ki do karitang saron sing taro therang akora long therang ke thaka samia tum aphan madu ta humri dam abang abelang sang chiki bisitar long lelang pusikat news pen birta ka humri dam hot nang chethandun claim igbo lockdown ta claim igbo la pusi entuni mantana utu bhara pon pon kelas endam pon ni siksak si ma hon ba hai ki wan siksak si ma siksak ta do bhara ta dorso da antala pusi dam bom lo
laso therang akor along therang ke thakasami bangsir kep do puta birta long ang bachini duntu Karbi Anglong Bokolia ame Karmati Karbi Anglong District Saitya Sabha ame Phubarim Subhas Chandra Das Jangmi Thom ke Patap Guwahati Downtown Hospital long Sechilang Wamahut arong Chiwai Juilo Alangli arong Chiwaya Birta Karjulong pen Assam Sahitya Sabha ame Phubarim Rongbong Terang lapen Pinang an Assamese Alamet po tum ning monduk chipirin tig lapen Alangli Karjong Siningang Song Monsam pen Kidolong Jiaphan Arnama dom pirinti halapu Hindia lamar jana pirthi along nongnam kachithang klong ahon seri porisi kapur alanglita jangmi thom kep ani Mumbai along sechilang bomahut arong chiwoi juilo jangming koira sir kep ani Elfan Khan alanglita so pirthi pensang te chok endam tanglo alangli tumpang hini arong kachiwoi pen Hindia lamar jana pirthi along kanahok paplengun ilupusi alangli phan aning ke dog arata tum ningje non malom apor pen apor tomon arwe ki the pik pik ajok hamren arong supi arlo ta pinang adi malong ki hemrit kana hok do tanglo jangmi pu ni phain kora sir kep anita anikang sampor phai hinia por malom men tomon arwe ki the pik ajok hamren municipal board ki parlo ward number 4 tirkim sarthiti sorong amekar sar ikrong hanga hem jinte kong arong ki pudut ajok ki doa hem paprailo kopai ki me hemalo amunit apranan ki joklun chito bonta hemalo ki ongdung a hormu hortar ki kana hong to koklo sok angkru sta me hemasanu ki ruthaya jok cham thailo tak usmar hong pharla pen me ga ching hip amat ampar ke kowe rong sinang ki lok tin koklo ni libang ke ma pare ing hap nang ching pulo ampar la phar kong rong si nang ke bablo angke teji pulo te thek the dalu ni li tumang ke dak hem si ar ting rat lo Nana porlo. Koson si ke krep ilong lok lo. Ki krep ilong lo wathe mane yo la tomon charting he pu ni hang pen pu ni repen sibang mati ya tomon da ke lok. Atomon ke lo lek dome nang ting chai lo nang lok plai lo. Engke nili tumta thang ta chepuk the dalo. Kaya son La so tomon ke wang pen so ta si la so theng pi ke krep hunan tum kona si ke do. hem sido mane cita nili bang ke pu behra sido madla hem sor bang ke usmar pen hem sido lo. Ana bang ye neten ne basi chir lo. Masi chelo. kisung ki po hem tu na phan pini hamren ward number 4 ward commissioner lahore krola pen sar ikrong hanga hem palisi sanghan ingti ki chojang thu kirap ki pajir padodam tirki mahawara long na anchot kali ponta patay hini atomon ki thepen kadokavi don krisia hem kana hok do tanglo lasi alang litum a hem arit kana hok aputhak sarkar pen kirap kilong jiaphan disaster management authority na pen local MSC aphan stame chingki chithan pipo pusi ward commissioner pen ki podet a hem phu aphan ning pathe takang cái thiết bị cái dọc bắt tumia này sam hết stame nili nang chi humri lo la so nang ko humri hut nili thang ta pajir long tika movie stame isan vet ki chuaphan nili non het jong sang la pen dali jang thu harsun pajir tikang lo athi bangke kan hok thi thupik lo theng pisi babrai do dima bedelo la sila son thak thak kan hok bangke tirkima rong long non pen batahinia phoi kan hok do lo athi bangke bakia diman kana hok ta na hok elo sta aki signai mane la helo kan hok ke thinai bangke la si hala hai huya tum hans tame kimisen jitu disaster management pen tame kirap ka pijir ria phan nili ye matum long tame nili chingki chingwai pidun ji COVID-19 aron pen kachidan jiaphan kapatik CM relief phana long jangmi thom kep ani karbil lamera mai pen bajar committee club la pen jong jung atum tihin kirap pajerdam CM tuliram rong hang abuha long bang puatum paledam si kachirunga tangka pajerdam COVID-19 aron laki tong tong ke juje kachisonga jakting oji arjir kiding aphan kachisik mek et si kimila pen kachirap kachito puthak kirap ke pajir jong jung abang pu ham phanga song lamet asong jutang asong kapathua terang ang parta club phanta kurwang thu pajir lo pusisi emrong hang ake hai pen ningje coronavirus ki so avur pen ke chipajok jia phan det piangkang chikloi jon su se det piangkang lockdown ki pedwa jok ni jang karbiang long so cheng hawar umdat arong ara atum ki choki juna phan kisum ke chitong nangara ta phan dongkam lightning sport club atum pen kirap ki pajir dama birta phirang ke kelvin terang pen birta nang pale det piangkang lockdown ki pedwa pora hu trong so rong boda juan ta hormu hotar ador ki so pen kachunam long atum do
lason si umdat ahawar long ta hormu horta dor ke pepat pen sai jok je chunam nang koklo pusi hada ke do tum pen pherang ke aphan pachini don lapuson ki sunga hawara long Karbi Autonomous Council CM relief panamen pen ke damtang jangming ko resir ke pani dongka mukam lightning sport club amepu singdon ronghang kongchun bang kiri dhon teron lapen aria sangho tumpen chalangsi umdat ahawar an palidam si don pharoi sira doni koira trok ahem tuna tumapan kicho sang huria the kicho jang thu sang dali lapen ingti ai huin ning kimi pen kira pajirdam ৰাইজৰ কাৰণে যোনটো অভাৱ অভিযোগ চিন্তা কৰি আজি কাৰ্ড হোল্ডাৰ বা কাৰ্ড নথকা মানুহ 10 কেজি লগতে কাৰ্ড হোল্ডাৰক জনে প্ৰতিকৈ আজি চাউল বিতৰণ কাৰ্যসূচী তেওঁলোক লৈছে আজি আমাৰ ইয়াত CM ছাৰ আহিবলগীয়া আছিল কিন্তু তেওঁ হেডকোৱাৰ্টাৰ থাকিবলগীয়া হোৱাত তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট হিচাপে আমি মোৰ লগত বিদ্যালয় হাইস্কুল ডাঙৰীয়া চেয়াৰমেন লগত মই আহিছোঁ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ CM তুলাম ছাৰক Piklin ko rapo pikasi harun yar kera poke mata nitum nam nong lo ni inti ilin ing koi rapo ta nam nang kok lo tum dong ngam kam so pen ake joy ke asang ni tum phan ki du ke boy phan ke rap nang ke pinali tum abang tin apan kam ke jin so nali tum ke rap tek bod ni euro palo kami ningkang tam lo anpen la anak itu la anak ke boy la anak turapen julong pom mining kang tam dong Number 16 Nomati constituency ke parlo Kaibong Kro arong America Ranjit Kro alang liningkan hinia okang dug along cancer kisu ka chulong lok ajok ahema sor pinang anak kisum ka chingtang nang pen kaching thanga perianta jang thangan pinlo alang litum osomar swarlo bangke thomla pen supinso inudo sitami thangnat ning ka chethia thai avelang laso jok hem ka chupang reng ahor mu do an la pen longli philang anta sai jok je chipadat nanglo halapu sarkar pen bank passbook along tangka nang chithap mi nepu chelang dunta job card punon mate kiraba tangka punon chithap the lahaya jok pinier ni neli kisung thektik si neli somara tumaphan ani om ke pechelong jia phan kisung pikajok Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Singh Lapen Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang litum pen nang rabason te pusi pherang ke kahumri da mahut kiso pen kitirok Ranjit Kro hema sor pen pherang kyang no nang chithan don ni ke iPhone book kini ni ka phila ko ni ka nang hang le da ako ka tan tum long mo chen dun ka mi long li ave long li la ni la pan si sam tumi sam pa la hini nang kilo ang ipani si hada pen thong ate puling sentara long sam ekg na kilo dan di 100 gram doji sam ni tumke dan kin sa na sam ki dan la al an to long non malom so porapan birta moing ton peksana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mobi putot birta along wangtulo COVID-19 na kiso over pen kachipajok jiapan India angkang pi long lockdown mate kang hapkling aron padolo laso ang bong pen munira tum kicho na hormone ta kaduri bom si theklong
Lasona pora hut hanjang lang so dhansri alangroy akung malom ki dohan katiki tumapan embarim rajendra rong pipen mathasi bokajan SDO civil dilip terang SES aphan chingwaisi hanjang lang so aniwang han ki jora hichia long jang mini phai inkora sirkep ani embarim rajendra rong pi mondor mohendra rong pi SGB somon kiling PWD chokamar diuri ti soatum ari deng pen sanglin popo ki chojang tu pohinini dali lin lin apen puruyat hei hui kiron padupon laso kirap pajir pangrum pet pen bang pharoi si an baga tumapan pajir ponlo barim rajendra rong pipen ki thandun atengke hanjang nang soha war malom laso han katiki atum ki dodun pen hanjang nang soha war aradatum pinangan akirap longlo lapen ladak pen heloving adiman ta ladak ahan lelo lapen anong ta chethanglo lasi lasona porohut kirap nang jakinang sot pumathasi claim pidun lo pusi ningje bukajan rong sopia pherang ke pen kelo birta Mahamaya constituency ke parlo dok muka sir dharampur longjang mini phai inquiry sir kepani lunse po bisnu teron pen ami thangarong merok terona rong ki boy dera tumapan kirap ki pajir lunse po bisnu teron pen ami thangarong merok terona rong along kido ki boy det atumapan tangka sika pharu phopho bangner kep atumapan kipi ki pajir pirthea dang coronavirus ki so wur pen det piangkang kangkir kling ajok ki boy det arada tumapan aning ke meabang pulun se po bisnu teron pen kirap ki pajir pon theka pot alang liphan ke boy det ahem tun tatum pen kachuro lam the pajir si kadok ko beta chini lo laso homasa man ke non kan kritla ka man ke laso jone sini listame matha ben si kisu mate ki boy atu mafan rapsi puli sisig Pini Karbi prime time ang kila pon sa kang ton pegla, dumithak mi kurang tu.